Yoshua tawie enyilia anyigba mamlea mama esi Israel vio xɔ anyigba vɔ megbe la wo katã wova kpe ta le Silo eye wotu Yehowa ƒe agbadɔ ɖe afi ma. Womema anyigba na Israel ƒe to 7 haɖe o. Ale Yoshua bia Israelviwo be, va se ɖe ɣe ka ɣie mialala hafi anya ame siwo le anyigba si Yehowa mia Mawu la na mi la dzi. Mitia ame 3 tso to ɖe sia ɖe me, eye madɔ wo ɖa be woayi aɖatsa ŋku le afi siwo dzi mieɖu haɖe o la dzi, ale be woana manya woƒe lolome kple anyigba la ƒe lolome si to ɖe sia ɖe adi be yeaxɔ. Ekema mate ŋu amae na mi. Mama anyigba la ɖe 7 me. Yuda ƒe viwo anɔ woƒe anyigba dzi le dziehe, eye Yosef ƒe viwo anɔ anyiehe. Miŋlɔ nu tso anyigba la ƒe 7 ŋu tsɔ vɛ nam. Ekema mada akɔ ɖe edzi le Yehowa, miaƒe Mawu la ŋkume, ale be manya ale si mama anyigba lae. Ke mi ɖo ŋku dzi be womama anyigba na Levitɔwo o, elabena Yehowa ƒe nunɔlawo nye, eye woƒe nunɔladɔe nye woƒe domenyinu wɔnuku la. Gad ƒe viwo kple Ruben ƒe viwo kple Manase ƒe viwo ƒe afã magaxɔ anyigba ɖeke o, elabena woxɔ anyigba xoxo le Yɔdan tɔsisi la ƒe ɣedzeƒe, afi si ŋugbe Mose do na wo. Ame siwo tia la dze mɔ be woata anyigba la vɛ na Yosua. Ekema ate ŋu ama anyigba la na toawo to akɔdada le Yehowa ŋkume me. Ame tetiawo wɔ abe ale si woɖo na wo ene. Woma anyigba la ɖe 7 me. Woŋlɔ du siwo nɔ mama ɖe sia ɖe me la ɖi, eye wotrɔ va Yosua gbɔ le asaɖa la me le Silo. Le afi ma, le asaɖa la me le Silo la, Yehowa fia Yosua to akɔdada la me, ale si wòama anyigba lae na to vovovoawo. Teƒe siwo na Benyamin ƒe viwo. Anyigba si wotsɔ na Benyamin ƒe viwo la nɔ Yudaviwo ƒe viwo kple Yosef ƒe viwo ƒe anyigbawo dome. Benyamin ƒe viwo ƒe anyigba ƒe dziehe dze egɔme tso Yɔdan tɔsisi la to yi Yeriko ƒe anyiehe to tonyigba la kple Bet Aven gbegbe la dzi. Liƒo la tso afi ma ɖo ta dziehe le Luz, afi si woyɔna be Betel, heyi Atarot Ada le Bet Horon ƒe tonyigba la dzi le dziehe. Liƒo la trɔ tso afi ma ɖo ta dziehe, eto to si le Bet Horon kasa le dziehe hewu nu ɖe Kiriat Baal, du si woyɔna be Kiriat Yearim, si nye Yuda ƒe viwo ƒe duwo dometɔ ɖeka la gbɔ. Esia nye Benyamin ƒe viwo ƒe anyigba ƒe ɣetoɖoƒeliƒo. Anyigba la ƒe anyigbemeliƒo tso Kiriat Yearim du la to yi Efron to la dzi yi Naftua vudo la gbɔ, heyi to si le Bet Hinom ƒe balime le Rafin ƒe balime ƒe anyiehe gome. Etso afi ma heto Hinom ƒe balime hetrɔ yi dziehe gome, afi si Yebusitɔwo nɔ, eye wòyi ɖatɔ En Rogel. Tso En Rogel la, liƒo la ɖo ta anyiehe kple ɣedzeƒe gome yi En Semes kple Gilelot le Adumim ƒe akpa keme. Etrɔ tso afi ma ɖo ta Boham, Ruben ƒe vi ƒe kpe la gbɔ, eye wòzɔ to Bet Araba ƒe anyiehe liƒo la ŋu heyi Araba. Egaɖo ta dziehe dze le Bet Hogla ŋu, eye wòwu nu ɖe Dzeƒu la to. Teƒe sia nye Yɔdan tɔsisi la ƒe seƒe le dziehe gome. Yɔdan tɔsisi lae nye anyigba sia ƒe ɣedzeƒeliƒo. Anyigba sia wotsɔ na Benyamin ƒe viwo. Du 26 si nɔ anyigba sia dzi la woe nye Yeriko, Bet Hogla, Emekezis, Bet Araba, Zemarim, Betel, Avim, Para, Ofra, Kefa, Amoni, Ofni, Geba, du 12 kple woƒe kɔƒe duwo, Gibeon, Roma, Berot, Mispe, Kefira, Moza, Rekim, Ipel, Tarala, Zela, Haelef, Yebus, alo Yerusalem, Gibea, kple Kiriat Yearim, wo katã le du 14. Wotsɔ du 14 siawo kple woƒe kɔƒe siwo ƒo xlã wo la na Benyamin ƒe ƒome la.